түшпеген кылсак, ошо жерде ham жайда көрүнүшүндө чечип чыгарабыз. Кенеш бекитип берсе сизге да жакшы болот. Колду катана отпойсуз. Кенеш чечим чыгарды, мурдап койуп, жашоо ушундай экен. Любой жерде болот. Өзүңүз билесиз. Айлык өткөндө шайланганда 12 болот, 14 болот. 11 болот. Карагандай болот. Просто бир кишинин эле ордун карап отуруп деген. Сууну өткөрүп берген тияктуу. Sen emesinde kısan mı? Sessiya качы жок кылыңыз эле, биз кеңири эле сокобуз, жок болсо. Сессия кылып алып. Бизге главный кворум болсо эле, Кворумду кылабыз да биз. Дела көтөрүлсө, мурданы көтөрүп деп. Сөйлештік па? Енді рахмат ағамыз уақытыңызды бөліп шындай келіп бізмен отырып рахмат дастарханыңызды жайып бергеніңізге мындан. Алтын кісілерге де рахмат шындай поддержка қылып жүрсің. Орзак ана сізменен де танышқаныңыз уже бір айда болып қалды. Ben emin. Orzuğa yaptı verelim. Kan demeli okuyup vermedim de sok. Отходду Өзбекстан адамдар чыгыптыр. Ошол жер иштесе, чыгарган отходду мен аламын деп уже. Отходду кагып кетесиз, отходду биз ташып кетебиз, калтырбайбыз керек проектти деш керексе, эленде. Ошол жерге коюп алып, анан үстүнөн биз сууду куюп туруп, анан сиянитти жок кылып беребиз деп Нурбай кесип атпайбы? Менин оюмда муну жанчып эле коптоп баягы крамен деп коюп кабинеттен. Ошентип алып кетет деп кириш керек да. Ora. Туура. Кабинетте барып жуам деш керек, мына жакта жанчып таярлап, кире бериш керек. Кийин гранча киргенден эски кам таксаң болот экен. Kirgenden sonra ya ana mындай да эми кээде эл ушундай экен да, бизде эл баягы түшүнүгө сөрөөнө караңгыда А десең деле Б деп тура берет да, ошондойлор бар түшүнүшө албайт. Антип Орзак айтканда мен айткандардан бар. Эмнеге баягы сен канча жолу мындай дегениң менен түшүнбөйт. Анан көрө мындай. Деп туруп бияқта өтүп анан кирип процесске кеткенден кийин анан иш иштегенден кийинчи уже ал эме Туан болот ол, эме боло берет ал. Сиз менен согласен. Бул адам баягы жакшылык менен айтып атам дегенде. Менде эмелерге кеткенде кагаздарды берем, кагаз берсең мен сурап алып тапшыра. Тапшырбайт сиз. Эмне туура? Токтогой кал берет. Ошону алып койгон эле мен сизге азыр эме бычкыра демеге. 2 марта топтоп берсин, Тусунай моюнун жок, пул жок эле азыр. Акча жок эле. Мурзамен Тусунай таркалады. Азыр калган адамдардын мээсиге 4 та кыйыны бар дагы. Шолор гана жамгырай кылат, калганы токтон эске болсо камайт экен дейт. Уюну сатып бергиси келет эчким. Тусунай демесе бүгүн барды экен, хэн билбейсиз? Барды, бүттү, айттым го баягы кетти. Бери кече сизге кирди уже арызданыпчы. Сизге кирди, сиз жок болуп калдыңыз да. Көкүлөжү. Мен облуска арызданам дептир. Облуска арыздансыз жакшы болот. Турсуна кап деп да. Апелляция берип, алып. Алып жазылат, наразычылык берип атат. Апелляция. Апелляция. Облуска барат. Турсуна каптасын баягы. Кайсыга? Бул баягы кулак сырган. Экинчиси кулак сыргасын үйрүп алды деген. Экинчиси ошондой кылып атат да сен айтканда. Жок, сен экинчисиге чечим чыган экен да азыр. Бүгүн берип атат. Бүгүн берип атат. Бүгүн областка бербейт, районго берет. Район ошентип карап 1,5 миң штраф чыгарды берет. Ол биринчиси, көкөлөжү. Ал биринчиси. Ага кулагын жара койгончу. Ол бар, ол келе эле келип калды. Бияк өтө. Буякта ийиле да. Кара жаштан өткөндөн кийин мырзага карап түшүп калды. Onu жөнүндө алдайбыз. Сен уякта көргөн нерсени туура айтып кебедиң деди да бияка. Бул башкалар нерселер мына эми кетти. Мен Өзбекстанга жазам деп Зилали алдашып сүйлөдүм деп келди. Сүйлөгөн жокту. Короче, машиналар келет. Жок, силер мындай кылгыла, мырзага айтып кой. Действительно ошолор менен раса иштешин. Нече туура. Жок, сен ошо Самет Жапаровдун иштери шолор майданы маселеси шолор чечилген. Пускай сая ошондой эме аралашсын. Аралашкандан кийин аны менен уже
Siz ham уже o başka службалар. Ал уже Шарби Сайданда бөлөк нерсе өтөт. Жок, ал наоборот жакшы болот. Ошону менен bir күнөн. Çayga da jardan koyuş gerek de ki. Sen Muzan bilen söyleş. Keşke namaz olmaz. Samit bolup geç daha. Çok sıkı. Tamam. Muzan'da baksam ben ona Allah bir sekesine bir cevap veriyor. Kadınlar çaklı var. Kusuna ise. Muzan'da şimdi ben naklı. Muzan'da nakçet kalat naklı. Yetimlerin bulan çüğü köçük edet naklı. İtti kötü olup kalasın naklı. Ne uğu var dedi. Men Tursun'a ayttam, men eziyim seni. Sizlar da barıp gelip otaqman. Arosuna barıp güzel akıl, Allah'ın boyunluğu başlagan dedi. Olsa kesin akıl tamaşaga oturaylı onu akıl. Özümüz şek olup akıl, kim dişken olup tutmayamaz, özümüz tutak naklar. Siz havada gelin hava etti, bunu da şenek dişkirdi. Şundan dışarı Biliyor musun? Akıl dişkirdi. Yemin yüreğini görüyoruz abi. Petr kavarlarına gibi olarak. Mene, daha aşağı olma. Hakim aytib o'tgan. Tursunay jami Guljiga keldi. O'tgan juma keldikmi? Juma yetishdi o'tgan sotda o'qiymiz. Ertang bo'lsa üskün bo'lsa ochiladi. Ochiladi. Sizlar dedi, nima qilib uyat bo'lib, dağın bölümlerinde cama böyle kılasın. Bilva falan attı. Ben açık aytam dedi. Açık dedi. Ben bette açık işleyim ben aytar ben dedi. Bana ucu sıravım geldi. Ben 5 yıl yürüdüm dedi. Hiç kim beni çağıran oturan dedi. Yok, ben ketsem ketmesem bir arası. Bilva hanım zannedi. Kime gideceksin? Hakime. Kime açık vereyim. Sen vay şunda özgür. O. Ülke şahit mi dediler mi? Bunlar Ne böyle kayıptır tüm çay oldu. Buraya Taylık Moskova'sını içti bile sen acı sen oluyorsun. vay şunda özgür. Ben dalgayken ben Tursunay'da ücret varım da koy. Uzar yapsın yap var versin yap. Ve gelsin sana ben çocuk başlayayım. Kim o sık çayı oldu? Ne baktın abi ben kaptırıp karnına çatmam. Daha boyla bastırıp bastırıp koyamam. Daha mı ama çocuk sayıdaki de gelmey. Özüm yaxşı olsun. Çok boş yere gidiyor. O'sha pul chiqatimdan naqd Ilgentdan uzoq yurish kerak edi. Men uzoq bo'lgan. Ko'rib. Oldin qo'shilib olib yurganda eski. Qo'shib olib yurma, biroq bizga bu zaman Tursunay to'g'ri emas ma'lumot berayotgan ekan deb tushundim. Shundan. Endi bular to'g'ri ma'lumotni oldik. Şular aynasına kılıç gerekli ama var körpeğiyle ilgili aynası olsa bozdu. Sağ olsun orada.